Koji ti je bio prvi gol u karijeri? Da se odmah razumijemo, ja nisam puno golova zabijao, stvarno minimalno, ali mogu se sjetiti prvog. Naravno, moralo se tu nešto čudno desiti da ja zabijem gol. Došao nam je NK Omladinac dok sam igrao za Zelengaj. Došli su sad, čini mi se, 3 igrača manje, znači nije ih bilo dosta. Jednostavno tu je bila makljaža, znači mislim da smo 9 komada zabili. Ja sam igrao desni bok i imao sam slobodu otići u napad jer jednostavno nisu imali kog da napada iza. Tako da u jednom trenu sam dobio loptu od kolege iz sredine terena, nekakva u for s desne strane, ali ta lopta je već bila negdje u skoro petercu, tak negdje je bilo. Naravno da naglasim, mislim da golman isto nije došao na utakmicu, nek su stavili nekog dečeca i jednostavno sam iz prve ju puknuo, praktički onak dodo prema golu, golman jednostavno ništa i to je to bio gol koji nije puno ni značio ništa jer smo tad već, ja mislim, vodili dosta.